Mil, Aing ki Pak, beda panapa? kuten kon ejong kok bede parlon anak. Aing ki Pak. Tulian Mil, rasan kok lah tak kuat Mil. Aing ki Pak. Teh. Teh Malik. Apa Jong? Bi papa isoro desa. Beda parlone kok. Oh ilah, lo berah, kok nyusul lah. Tuli teh. Ya ya ya. Beda apa ya? Paling gak sapa sakit sejen sarar ya. Dem Alik, macam kayak keburun deh ya. Antar kon kak sapa ngerasa kayak sejen sarah. Aduh, mahai ke pas sabar. Imayu mak bun. Kake le. Iya kak. Bi apa kak? Jangan kok tak biapa le. Ken kok lo tua. Waktu na sakit. Arya tak ning torodin nak lik. Mahai pas ke bagaimana sakit. Lah bun sekelangkong bun sebanyak. Le, Iya kak. kok tak langsung ngomor le. Cuma cak deh ya kak. Kaki bakun beres ya. Kok tro motor tangan anak semil. Dek Budi mun lulus madrasah. Kok untuk aki le ya. Ya. Untuk biayana aku kekurangan bederat sorte tanah di dalam lemari. Allah Allah Allah. Ada umur mak bun. Inna Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mate ongku be Pak. Itina kinungkung kok Pak. Nengaban sapeng kok Pak. Pak. Sporan har menuntut setiang kok kita bisa majer. Cek karena spora beri lik, kok terleles soh selako entar naki otang kakek. Gimana pada remak? Singkok lah kelataan di. Tak bisa. Pokoknya kok tak mau tahu. Minggu sepekal datang, otang kakek harus lunas. Saya nggak lecong. Siapa ju teh? Neneng cong, kere harus urusan. Bilang kau saya bomondok ke teh. Ya kakek cong letak tuat ongku. Tak letak orang tepan ruang ngandri pakai natanya bila semondok ke. Sambil tak lapjan engkau. Besar rekere. Kok tro motor tangan anak semil.
Dek Budi mun lulus madrasah, untuk aki lek ya. Untuk biayana, aku kekurangan berderak surda tanah ide belum hari. Pak, harapan kok mai tinaki, Pak. Tangodi cek meles, Pak. Ya Allah, menterap tine parengna kesabaran dalam ngadepin bawadikan, ya Allah. Mun setia nemu musik memanjir otang. Kakek Lik, Iya, Bos. tojo Lik. Bos, arekas lekas boy, engkau dan arekan beda parlona. Perlu apa Lik? Kok megedia tanah, Bos? Lanjek parlona pese. Mun kakek tak partaje, iya sertifikat teguh bi kakek. Berapa Lik? 10 juta, Bos. Ribi hanya makakan Lik. Iya sing kok len ngencem dia. Oh, mon perlu pesek. Iya, to second Lik. Deki karena mentalas peran Lik. Oh, iya mun iya Bos engkau ki moli ya. Deki rekening lekere mah bingko. Ken saya nggak Bos David David ya. Oh iya Lik. Ayo Bos. Boleh Lik. Iya, Taruh kan dulu Lik. lah kah? Kaki lehar. Tak iya, Bun. Tojuk dan nak. Engkau dan aku tak beda parlona, Bun. Ken terus minta tolong. Apa lehar? Macam cek seru sedaya. Ungguan, Bun. Tak kerja, Bun. Makin kau kerja lehar. Marah kebele parlona. Cek pas ada rama. Iya, Bun. Cerita nah. Engkau mau utang PC ke Malik. Tapi sampai setia kita kebejar bi Malik, Bun. Tetih kaki sedena dia. Ken nyorok engkau untuk naki otang dia. Iya, Bun. Mak pula mun kakek sama enga Malik todus. Engkau kan pula lah terleles so, Bun. Selaku naki. Arya daya lehar. Arya kan urusan otang. Mari pada nyaman, ben transparan. Kakek cak ajelenan nang dina. Malik bingko telepon nah. Oh iya, Bun. Lepan jalan kakek je, Bun. Sepenting tang PC dah beli. HP mau nih kilau. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bedidim mah kakek lik. Bedero mama, Bun. Montandi parlo ke Roma ya setia. Oke, siap. Langsung OTW. Siap tunggu kecangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kaki lik. Iya bun. Oh, setuju. Beda apa mak bun? Macam gawat today ya. Enje tadi apa lik. Kian teranya tanya. Katanya apa ya? Hujan kakan di otang ke bohar. Ya Jihar, lunas tang otang ya. Segera kan PSG lekat ke atau orang kekelai bun nah. Yaudah mak bun kok kimol ya. Oh lihat lik. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Teh Malik. Mak beri dina cong, beda apa? Enja tak ada apa-apa teh. Pola kakian di nasi. Tapun je lapar. Mun lapar mata masa cong ero mana? Kau tandi apa teh? Beras tandi, se tandi. Darah. Apa makilik balik? Kan lala mo lela belanja. Mel, ya ada nak lu cong. Oh iya cong, kok kan ngamal Thì ini kita usah mundur dulu ya. Kaki teh kegangko teh. Bentek kegetang papa. Mancor arep nah papa ben pengetahuan apa-apa. Dimangkane pada remah apa oleh cong. Sing makin kok pada tandi papa. Papa kan lah wasiat teh. Mun kekurangan biaya, tanah suruh jual. Kita ada cong. Tahanan bingkok mari begede untuk penyaur otang. Kaki teh. Lakar teh kegangko teh.
Mel, bi apa kakek? Mi pas juk tojuk ijia. Tahu ya mak bun. Odik rasa nengko cek meles ya. Tangku teh tak pelak bentak praten kang kok. Terus, lambek kaki bi bapan kan epo monduk. Tak jadi. Tak ada lah bun. Engkau tandi arepen. Tang tanah lemari peket di bite malik. Ya Mel, Allah mulai cek nengrok len jalan. Sekelangkong mak bun. Iya Mel. Lik, keluar Lik. Jadi ngetek, engkau tahu kaki beda dalam. Kaki bun. Dek rem kaki Lik. Me pas dadi mau jadi tak becus. Apa bun? Jadi atanya. Lingaki semilro. Pas tak perhatiin segala. Lambe almarhum bapak kan awasiat. Semil roah rojege ben roh pemonduk. Roja pemelas ngak roah. Kengak elik. Semil roah anak jetem. Mon kaki bengal ngakan tunyan anak jetem. Jelingaki odin kaki ya. Mon tak nispra sepitong turunan.